Jadi adunan moy namoy bu kata tangke paringi biteng langsung deur. Mau letak ning biteng le deur teka asoni. Paringi aing langsung deur. Paringi deureun selain ya tore langsung de. Karena ada malaikat yang mendoakan. Amin Allahumma. Tantretan si mulia ki Allah Subhanahu wa taala. Makin ngaji. Serius ki? Oke. Abdina ban ajunan mau beracara hol. Ngimutin setena bengeto abdina ban ajunan. Si asmai pun bujuk pa. Diberiin keriduh pada dari luar negeri sekecak-kecak ring Indonesia maca Fatihah. Betul? Ila hadrati sekecak-kecak terus hajat berakatil Fatihah. Berakatil Fatihah. Anak terus pernah ipoduk berakatil Berdereng mate Fatihah. Pas ngocak dalam video nah. Ini mah Kanjeng Nabi tak tuh man nyontoin. Beda apa tadi? Man si adi HP ini kah? Onenggi? Bagi ben para alim ulama. Cek kun maca Fatihah jadi masalah. Bahkan mun secara arapa mak maca Fatihah, mata maca surat Al-Baqarah. Arapa mak maca Fatihah, mata maca surat Al-Imran. Lanceungkeul. Apa lanceungkeul lupa? Mun mah Al-Baqarah ben Imran tak gelem mare. Engin apa enggi? Allahumma shalli ala Muhammad. Tantretan si muljaki Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kalaban badana khol kentoh sitong meneladani bengeton abdina ben ajunan pujuk paos. Fatihah ampun emaos, tahlil ampun emaos, yasin ampun emaos. Ilmu kitab Ibnu Katsir Gusti Nabi adabu sapa-sapa orang semaca yasin waktu malam mangqara yasin fi lailatin maka kulakuna tu sanala kemet amin Allahumma. Jadi mun beda kompolan bacaan yasin cek sel tangsel kasa beda hadis mun olatin ya mun tak ustaz insyaallah beda tafsir Ibnu Katsir debuna Nabi orang selebur maca yasin waktu malam siang tu sana isabo. Tahlil apa jeleknya tahlil? Mangkana akhir kali la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang mun maca tahlil pas mate langsung suar. Bahkan abdinan di ijazaan dari guru dua Al-Habib Sidil Habib Abdurrahman Ibn Habib Sidil Abdullah Ibn Sidil Habib Abdul Qadir Belfaqih Malang. Itu ada buaki siapa-siapa orang yang selibur maca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Banyak siapal tore bareng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma ilmullah. Baca pak kali pada manusia maca petong polo ibu ka. Jadi gula muni compok tahlilan tahu sabennya la ilaha illallah pas tutup keleben nikah pak kali pada ben si asar amin Allahumma. Bahkan debu kurap ini saya bekas Sidil Habib Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki orang seistiqomah mau sekak dinto insyaallah urusnya pelancar ben Allah amin Allahumma. Bahkan ekenarek husnul kho kul istiqomah compok. Setiap beda acara tahlil itu top kalaban keto. Pak kali Pak. Arba marat Pak kali baca. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Abali ke poin tentang pujuk paus. Muka-muka tetia orang sekeratu muka Allah. Di dalam surat Tur Gusti Allah ada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kento intina. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Mun bada banget tua sesobung umur kaada alias wafat kaada etikani kaada ka Gusti Allah kalaban abek ta iman segenteng pas esosol kalaban nak potona sepada iman ka Gusti Allah yakin dabun Allah ku laku bakal popo dari masih maksud popolong mun banget tua na abtina ben ajunan pujuk paos paringi pangkat seteki mungku Allah ajunan ben abtina karena odi neng akhir zaman bag banyak si cengil badan apa tade apa jeng rang betul apa betul kulaku ben pujuk paos bakal esare demak kake paos abtina nyari anak potok esare
Bahkan dalam kitab Tafsirus Sawi buaki sare nak potona senajan nak potona benyaan pada ben bintang. Amin Allahumma. Poton pujuk paus tak kira benyaan ben bintang tangki Pak. Termasuk guru. Kento tafsir juga sebut lagi. Guru si andi santre benyaan pada ben bintang ben guru gelek santrene esa. Amin Allahumma. Abdina ben ajunan rata-rata ben ditebet-tebet nyanyar tangki. Insya Allah keluarga besar tepu-tepu nyanyar itu tiaki orang simul di ajuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan abdina pernah mireng dari Sidi Syekh Raden Ki Haji Muhammad Bedawi penyanyar bahwa guru kita Ki Abdul Hamid Kento pernah terakat puluhan tahun 5 tahun khusus termasuk santri nak akati abdina ben ajunan leres napa punten manabi ki odiin ki beda suarkena adu aki abdina ben ajunan pernah boleh ku laku ya ajuna Gusti Allah mendapat rekom dari Allah Ta'ala kangkui nolong para terutama santri sing pakun andi hubungan dek ke guru Pak saya tak peke beda salah situng kisah beda santri nyabis ke kiai ku beda mana santri pas debun kiai dol kayak dito kiai abas roh apa kebetulan ya juna telem kento beda bungkan apa o kebetulan waktu kento cepon si santri kento pocet eki pao kento kiai pao dari mah ki pocet ki gini iya tule lele mulai kenging berapa bulan si santrinya bis boleh dek kiai lasternya bis ku beda dul roh apa dul pao apa dul engki masak mari ngken kento kiai cek lah bulanan engki ada engki le pertanyaan kiai masa kento bu Dul, beberapa bulan yang lalu mban sedana pau dia ki pocet. Tapi setelah beberapa bulan mban nak boleh pau dia lah masa lah tahu. Lah tua. Mak bisa dul dari pocet sampai tua dul. Tak matur gitu. Ngiring kesokan de buna ajunan karena ki pakun acantol kabungka. Artinya apa Bapak Ibu abdina ben ajunan kor tetap acantol ke banget tua kor tetap acantol dek guru insya Allah mas asa amin Allahumma ke ento saya maksud qiraatu termasuk mau siar salihin sejarahna banget tua situ keratu ke Allah Ta'ala fiha faidatun azimatun di dalamnya mengandung faidah yang istimewa. Kangkui apa? Abdina ben ajunan pada teti orang sekeratu ke Gusti Allah. Contoh. Engki kiai menabi bengetuana kiai juga. Mun bani kiai kelebihna orang tak ada pada. Engki ada engki Pak. Bada orang tak ahli salat berjemaah. Salat tak epok compok. Tapi ekirami salam ben Rasulullah. Bahkan itu terjadi bukan lama. Beberapa waktu yang lalu. Bada kiai erabi Gusti Kanjeng Nabi sorong mendapat salam dek situng orang ternyata tinggi entare orangnya tak tahu mana bajengan kamas orang nika ngocak kiai deki sampean lopot kiai salah orang sampean kiai anapa kula nika orang cengil kiai bahkan mun roma gula apolong ben masjid porke lap gula tak tahu mana bajengan ke masjid kiai mak pas bisa Kanjeng Nabi ngirim salam kiai ja abdina termasuk min ahlil jannah kiai enje engkau ria irabu Kanjeng Nabi sampai telok kali sehingga engkau yakin pada Rasulullah tuli mangkat pada apa ke orang jeria jia min ahli swarga engki kiai pas kiai ada bu pola pada amal si etre maka kecong kenapa gitu kiai jaring abdi ring bungkalatan kerpikir dia cong sobung kiai rak coran napa engki kiai lah pikir akhirnya pas matur pola nih ke kiai apa cong beberapa tahun yang lalu kulaan di kancek kita tangke nih ke mati lagi tinggreng bini mati lagi nih kocak apa bu janda ngalih ke bab janda lagi tak apa cering pada kita juga nih janda nih kan bahasa kitab armalah termasuk ran selakek mate andaan banyak ekonomi melarat karena abdina tak ke kiai abdina bedeng alim keng karo dari perasaan keng gula tak saya kiai akhirnya abdina sumpah motor ke Allah ya Allah abdina janji ke ajunan setiap abdina oleh pesi alakoh separuh ebeng sareng si janda nikah kangkui alatine oleh 100.000 sekat ebeng oleh 1.500.000 ebeng oleh 200 ebeng terus sekento Pak akhirnya depak de ke ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Inna sa'iya 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah. Orang alatin orang ketika janda terutama si banyak tanggung nah termasuk pada ben jihad jalanna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun orang modiin badan nang jalan Allah, insyaallah mati napa kun badan nang jalan Gusti Allah. Pas nangis si pemuda kaditu anak-anak itu nangis, akhirnya ben kiai ya cek ke masjid. Tepasnya di Masjid Haram. Mangkat ke masjid, salat 2 rakaat langsung set. Swarga tak swarga? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Panika rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kena tak nyangka Pak abdina ketimankeun beuna ajunan kita kun ngadeti. Bade kiai bekal Rabu ke Hamdulillah Khalil dari Pasuruan si bekal molang abdina beuna ajunan geteh ka angkuy ngaji. Kan reubuna para ulama orang ria masuk surga bahkan Kanjeng Nabi matur dek sahabat mbak masuk surga ban sengkok karena rahmat Allah beni polan haji beni polan apasah beni polan sedekah cemah-cemah utamana bungkana bakun karena keblesana Allah saya rasa oning belesa Allah taala Pak gina bengki mun iokor dari lakon dan kuleban panjenengan tak mendeng mak mendeng jereng tanang ke baina al soko si kencang mangkat ke masjid ke pengajian pada ke baina al penta bajaran apa punten ban Allah punten kan mun pas baji mah kelar napa punten bajar ya Allah kento rahmat Gusti Allah maka solusi apa rahasianya kiai panapa rahasiana makku laku abdi de pamasuk surga ben Allah abadan abada khalidina fiha abada padahal amal terbatas Pak kuleban sampian amal itunya terbatas sedekahna salatnya wirid zikirnya terbatas contoh tore bulan soraki buru beda keterangan Bu sapa-sapa orang kita maklum masyhur pun debuna Nabi orang seabelencai bininah lebih dari biasana tanggal 10 bulan sorah maka setahun tangkung ben Allah kalaban rezeki sebanyak gula tanya ke sampean Bu tanggal 10 ribalin bulan sorah bede reng laki kanto abri belanja ke sampean di atas 1 juta cobong hari ya Pak padahal jelas iya mun biasa soki tak napa maksudnya si biasa lebih ibu 10 20 pas polan tanggal 10 pas abri seju beda Bu nah ambian tero oninga mun kula biasa 20 juta opo jan abu tak warcajem bian dabuna Nabi or abri belanja lebih tanggal 10 bulan sorah insyaallah rezekine bagem artinya Bu Ibu tak mintaan belanja naka ongkuan Bu tanggal 10 ban boleh beri 20 juta alhamdulillah Bu kalau kuna tak mintaan boleh betakhir serius kula ni minta boleh jadi 20 yang kena bengki Allahumma sholli ala Muhammad lek itu kemudahan gunana abdina ben ajunan mangkin keto ngaji ki kento mak leoning carana akati termasuk abdina keduan banget tua ben ajunan pujuk paus termasuk muka-muka ben Allah beteki derajat amin Allahumma saya terakhir ni kekunci kayak ngak ini kah kula ben sambian benareh bede sebeng tabeng mulo bede ke pasar bede ke Sabo bede ke Malaysia bede ke Mekah macam-macam lagu orang thank you Bu betul napa saya tabeng tun rekere orang nabeng bajengan capok napa punten tak capok Pak rekere mun bajengan keto tak capok keto butol keto berbajengan tabeng pakun nur agi thank you keto dunya saya tabeng tak kira jepok cara nak katina apa supaya bajengan keto benikunnya po tapi noro aki saya tabeng keto wah noro meni tabeng kan jen buru thank you le daerah macarana supaya saya tabeng benikun jepok tapi nabeng abe daerah macarana abeli nih butol sebuah kanto kan berbajeng nawa dari kamu bajengan nikah angkep tunya saya tabeng nikah ben sampean ki mun teh capok bajengna tunyana kudu abeli ka
Ketemar ke lampu. Pas era temar ben lampu. Allahu nurus samawati wal ard. Tinggal abali ke Gusti Allah nuruk bunte. Betul. Dan nikah nuruk bunte. Alhamdulillah. Bahkan dengar-dengar. Tak bisa tat gula tat. Mun malam Jumat tat. Ni kalau S2 tikel ke tak 10 menit Rabu ke. Maksa tak maksa. Maksa. Nabeng tak nabeng. Lah telo datang boleh sono berempat. Anu ke punten ke tak kabul. Makin gula lah tak bisa bon lah tua. Usaha dua. Tabeng tak tabeng. Lah ke ento deubuna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafarrau li ibadati amla'u qalbaka ginan. Pongkuan baan mun nyembah kang ko amla'u qalbaka ginan, maka baan soki. Amin Allahumma. Jadi mun nabang bayangan tak bisa kau tu abeli kasih adik bayangan. Maka bayangna bekal noro. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan teritan si mulia Allah Subhanahu wa taala, muka-muka ilmu saya sekatir kak itu terima asarang Allah. Saya nomor 2, abdi ben ajunan odik nang akhir zaman. Saya kadi fitnah luar biasa. Saya kebere ke timur, saya ke timur kebere di atas ke bawah di bawah ke at. Ampun Pak, mun makin aduh, matur selamat. Pesan terakhir dari Gusti Nabi, mun ben odik nang zaman si salbut. Alaikum bi khawasi anfusikum, jaga aben. Jaga aben tibi. Lebih nah beda anak, beda bini, betul? Mun beda lebih nah ajak umat deh, ajak masyarakat kecilnya Gusti Allah. Artian cak muturin sini Pak, terutama aku lah. Kula tukang pidato. Tore perami ke masjid. Kula tak teman ke masjid. Ketonon tak ketonon. Ya tak bisa Pak. Mun kula ngajak sampean kula tak teman ke masjid ikam masih toro ah. Gina bengki. Bada waca, wa tasimu bihablillah, pekompak nang jalan Allah. Allahu Akbar. Entos gelu. Mak makompak ka orang, jambian makompak ka aben tibi tak bisa. Betul? Contoh saus Pak. Ini kenapa? Lesan alias colo. Mun colo amunyi sing ngiding na apa nah? Nah, kopeng. Sampean maca selawat sallallahu ala Muhammad. Are berarti tak ngumpak kopeng abesuan. Bukan buncoro. Mun tanang tak kira abesuan, si abesuan ko. Sampean mun ngeneng ngatamaki, gelek beda hataman punten. Kuda hataman. Ilang terus sono bilang mau cak sing ngiding. Apa sih baca? Kira bengki Pak. Pakun kopeng sebegel gara-gara colok tak kom. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jangan kopeng Allah. Tadi cocok debu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum. Cocok mun bereng ngaji kayak di ngaki mak lay pada milo kencerna mak lay pada milo rahmatah king mun munyi nanya mun tanya man sallallahu tambian nang ke mulut ngunceng banjari kada seberi malamnya sampang gula teger bekel Pak salatullah salamullah apa mak ngunceng ria can gula gulong ke pangkungnya mana nang kok ki salatullah boleh go apa kan kopeng bekel segini ngagi ya ingin mengki mangkana Nabi ngoncang Sayyidina Bilal ya Bilal baeneng dina cong adan pola na suara na nyaman gitu terkenal kitab karena suara na Bilalnya Allahu Akbar Allahu Akbar kerja terang ke siapa ada si penasaran enggak ke masjid pada ban gula lamba tahun setengah beto abini ke Makassar ya masjid gula dari ngapa aja nggak boleh begitu beda gula ban mato adan jong Allahu Akbar punya aman ongke kapita tangke mari ongke toron pole ngocak mato mak toron kena cek nyongo si adan mak kayak bulan suaranya aman berapa aja kesahabat mak setal kajinya sallu ala Nabi Muhammad betul Aryani kemarin itu yang berapa harganya itu satu lagu dihargai 7 triliun itu gara-gara brokana colok kan Aryani sebut kesa Sinoro lomba nang Amerika itu lagunya dihargai dibeli dengan harga 7 triliun
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, nih kau Allah menaparing rezeki. Munculan tak ada depan kita, thank you Pak. Tapi saya keluar menggetarkan semua insan. Atene sekapina mono subhanallah. Ya Allah, barokah tak barokah. Jadi mun urusan nikah pun lepas raki ke Allah, jaga abak tibi, pula-pula keluarga, orang kurus tajana, muka-muka paling selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali itu sumbangan dari abdina hadanallahu iyyakum ajma'in ila siratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.